الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami, alhamdulillah, yari na isab kita niyo waktu na to ini, waktu pagbabakbakan sing kita niyo, di haamoy in jaman persukuan sin guru na to mulia, bihaon waktu bumanap na isab siya pangadyan kato taniyo, sarta pagpatumtum, amo na in bunga sin pag-iman, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, rin ako magpalugay, itukbal na to paguro na to kalasahan wayron na lugay ng Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman fal yatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ربوبية وألوهية وله الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة لهذه الأمة صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Mahuli mga katautay manguran namo amin kawiaksahan biya sinduman ini hiatud namo na isab maun pahadarat sin kamu in kallam si mahasud si mahatinggi Iwan sin hadis sin junjungan taniu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari namu pa ikatukbal kaniu im mga nasabut yadto manalam salam kami ang mga palanggungan namu usog babae halapal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli rin dito mga kakasi sin Allah subhanahu wa ta'ala masira kita niyo hapangadjian bunga sin pag-iman salta masira kita niyo ramikyan habunga sim pag-iman ug iwan kuyab si mahasud si mahatinggi ang mga ipon niya nagtag-ipon di hababaw sing gumini. Mga kakasing sin Allah subhanahu wa ta'ala puspusun taniyo upamakunta ko ni inhapun taniyo tiukbal sin Allah ta'ala kato taniyo. Batsabab mga tuan na indunya ini bukun paghulaan panghapit-hapitan sadya in tanda niya mga tuan
mataod na yadto na kauna rin kato taniyo. Aun sadya ipahapit kato taniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na imano siya naruatumpukan. In panghapit-hapit sing kaiwanan di hababaw sing gumi, nagtag-ipon sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. In kaiwanan mga tuwan, nang hapit-hapit sa jari hababaw sing gumi, nagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In duwayad to, halawang kuyag na. In mga sila nang hapit-hapit nag-ibadat di hababaw sing gumi, o giwang kuyag nila, nagtag-ipon pa Allah ta'ala. In mga sila nang hapit-hapit di hababaw sing gumi, nagmaksiyat, kuyag da isa. Sa gawain niya ito mga tuwan, kuyag hapag maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mangod na mo, in Allah subhanahu wa ta'ala, gaytaan niya kita niyo, sin pabayta bukon sa jaha ummat ini. In pabayta si mahasud si mahatingi, dahil nga panagnaan sin tao. Mga tuwan, bang hiasubunat to, hisim panagnaan sin tao, amo na inapo taniw Adam. Siya na inanubo, bangkatan manusia. Dahil nga sa babyan, hang kaapo kita niyo. Apo taniw usog, apo Adam. Inapo taniw babae, apo taniw Hawa. Hang kaapo kita niyo mga tuwan. Dahil nga sa babyan to, inbiyayta si mahasud si mahatinggi. Haumat haulihan ini, amunayin kita niyo. Kaya sampai sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam biada sin kiyabaita sin Allah ta'ala haapo tani Adam iban sinapo tani Hawa. Uno yan mga tuwan. Puunan, singkatan, puunan. Na, ingkarunahan na to hamasa na to ini, magbalik kita niyo papuunan. Impuunan mga tuwan, bang mayan kita niyo kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Imparakala lasa sinallahu ta'ala kato, di magkarunahanin Tuhan lasa. Kita niyo magkarunahan lasa hun sin Tuhan. Adapun ingkatan manusia inamindi na lumasa kaniya, di na mahalin ng kawasasin Tuhan kaniya. Hingga sa babyad itong mga tuwan, yarin palman si mahasud si mahatinggi. Tiyawag niya yung mga bariman, impal tawagan niya mga bariman. Ya ayyuhal ladina amanu, bang sa'yo yung mga bariman, di na sila takon sintuhan sa bariman na sila. Mga tuwan, intiyawag sinallahu ta'ala bariman. May tayad to, sabab kal na aun parsugpatan sin sila patuhan. Aun uniksyon, sinatay nila tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun parsugpatan sindila nila tudyo patuhan. Damit kian aun parsugpatan sinanggaw tabaran nila tudyo pa Allah ta'ala. Tiyawag sila mga tuhan. Ya ayyuhal ladina amanu, ya kamu mga namamarat saya na. Wan taliyatuno, intiyawag namamarat saya na. Sarang-sarang yadto, intawagun amin wala pa namamarat saya. Natiyawag na sila isab sinallahu ta'ala, imbar iman tiyawag na isab. Sa kawa, yari impal tawagan ang mga bariman. Ya ayyuhal ladina amanu, ya kamu namamarat saya na. La tulhikum, ayaw kamu masasaw.
Bang bihad to mga tuan, aon magpakasasaw. Ayaw kamu masasaw, ayaw kamu malirap, ayaw kamu matipo. Tuyad to hangka maksubda. Imbiyaitaan sinallahu ta'ala bariman. May tayad to mga tuan bariman, imbiyaitaan sinallahu ta'ala, kalasahan na mga bariman. Karidaan niya inhinang si mga bariman. Na, tiyawag sila, ay kamu masasaw. Ay kamu malihap. Ayaw kamu matipo. Uno'y makasasaw. Uno'y makalihap. Uno'y makatipo. La tulhikum amwalukum. Ayaw kamu masasaw. Hasabab sinaltani. Aturayan tuan, dahil nga sabab yan, bang mukitaw ni nayatin ni, bang murungugon, imbayta sinallahu ta'ala, paltawakan ini, mataud tao, nasasaw, wala nakapagtag-ipon marayaw, hasabab sin alta niya. La tulhikum amwalukum. Yato tuan, yung paltawakan sinallahu ta'ala, mga bariman. May tayad to, sabab bang kau nasasaw na sinalta mo, di na kau kuyagan na kabayaan sintuhan. Kuyagan na kau hakabayaan mo. Kuyagan na kau hakita mo. Kuyagan na kau hakananaman mo. Kuyag na katantan to hakabayaan mo, wala doon kuyag kabayaan sinallahu ta'ala. Na, long simmaas-maas, analay sa marayawang kahalan na ito hamasa na ito. La tulhikum amwalukum. Ayat kaywanan. Alhaakumut takasur. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Biadahaddo. Kamatauran manusia. Nasasaw na naligap na si magpataon. Sin pagpatauran. Pagpatauran uno. Pagpatauran sin kabayaan nila. Wala doon yung pagpatauran kabayaan sin Tuhan. Alhaakumut takasur. Naligap na kamu, nasasaw na kamu, natipo na kamu sin pagpatauran. Wala na kamu nakapagtag-ipon po Allah Ta'ala. Sin pagtag-ipon halawang ko gibang ko yan. Na paling madto pa kasasawan. Nauno ratuan. At takasur fil amwal. Pagpatauran alta. Sinang laway-laway sa dasyariya dunya ini. Hirin na yung katantan. Immarani aramo rin kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir. Naligap, nasasaw yung manusia, natipo yung manusia, sin pagpatauran alta, kaya sayuhan niya, di magpak na siya, palong sipo. Nabang mabiyak na hadto mga tuwan, way pag-asa. Na baba o papag-asa na to mga tuwan, uuhon na pinapso na to, ayaw kita niyo masasaw si mga prakale. Mataod na pamandukahan na to. Buhi pa siya. Wala kiyasan niyang kaninalta niya. May tayad tulak kiyasan niyang kaniya. Wala dooning kabayaan sinallahu ta'ala. Ingkagunahan mga tuwan, doon di tangtang, di maig, di matapiling kabayaan sinallahu ta'ala. Katan pakarjaan na. Ya ayyuhalladina amanu, la tulhikum amwalukum. Maignen halga sin alta. Bang wala naruuning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way halga niya. Di kapaglagi. Bang di na kapaglagi, aturan yung nabiya na simasa na ito. Na uno pa mga tuwan. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Ini karua. Panugo.
makasasautuin alta. Makasasautuin in anak apo. Turayan tuan. Sa di na to ini, kana naman, ba't sabab? Wala na to, hiyati marayaw, insulat ka to, tanyung sinallahu subhanahu wa ta'ala. Salta, iyari ha ummat ini, matawad makahilo. Yung bata bago, aw na isab gimanap kanila makahihilo. Nahihilo sin aso, nahihilo sin bato, di aw na isab makahilo. Nahilo na isab sila sin umbol, signal. Nahilo in bata bago yaw sinumbol, magtumbok na sadya sinumbol. Signal. Mga upat ka dyan, tung ka dyan. Ang pagkaibanan, pagsayo nila, adlaw na. Aturayan tuhan. Na la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ayaw makasasawang katantan ito. Bang dumatong na in paltawakan sintuhan manuntong kanya. Uno yan. Akimis salah. Tindukan niyo minsan bahaya. Wa may yaf'al zalik, hisiyusin himinang sindua ini, nasasaw siya, naligap siya, natipu siya sinalta niya, di matong na yung pagsambahayang, di matong na yung waktu sambahayang, wala niya kaya tunay yung kabayaan sinallahu ta'ala. Sa tiunay niya yung kakuyagan niya, halta niya, iba na family niya, haanak apo niya, paulaika humul khasirun. Paman sinallahu ta'ala, misan sa laksa, misan sa unom sa linday, amo hindi na may itong inalta mo, ing karayawan mo, ing gulalan mo, liban sinanakapo mo, hakutika wala dun ing kakuyakan sinallahu subhanahu wa ta'ala, lugi, hakatan, lugi. Lugi, singkatan, lugi. Sa bangyad to mga tuan, kaya tapilan sing kuyag kabayaan sinallahu ta'ala, rida ala rida, kuyag, giyanapan sing kuyag. Kuyag, halawang sing kuyag. Nabihawang tuhan, matawad sin, halawang susa. Way sin, halawang susa, nagkakarukaan. Ang pawala kita ni upya karisin dun, sintuhan pa dunya ini, aon kasusahan. Way. Pagkaon, sobra-sobrahan. Pag-inom, sobra-sobrahan. Pakayan, sobra-sobrahan. Panghamot-hamot, sobra-sobrahan. Patta, pamatta, sobra-sobrahan. Hindi ka na mga patta, sa matukaw pa studio, pagpapattaan. Maglalikaw rin, tuwiyaon tuwan, isa-isa mo, makapagpatta ka. Hibutang mo na jakit, kakidkira niyo, mag-style ka, umumpak ka, katantan, mapatta na ka. Turayan tuan in nikmat dihil sinallahu ta'ala, intanda di kau tuud. Pasusahon di hadunya, bang mayan kau magtakipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, balikan na mong mga tuan. Paltawakan sinallahu subhanahu wa ta'ala, mga bariman, mataud na rin na ito na kaingatan bang uno naman yung paltawakan sinallahu ta'ala. Sinamot yung paltawakan makakuyag. Yung paltawakan sintao patao makakuyag da sa minitanda, diamanda, iadlawanda. Yung kakuyagan deng Allah ta'ala, dahing karurungog mo sing kakuyagan, sambil na sagda ka rumog pa, dumagpak, pabiyayta sinallahu ta'ala, kakuyagan, halawang ko, giwan kuyag na ka. Dahil mangod na mo, biyayta si mahasot si mahating kato, hayat kay banan. Imbiyayta sinallahu ta'ala, kato hayat kay banan, aun kakuyagan niya rin kato. Aun kalasahan niya rin kato. Bang kiuyagan tao, pasalan sin tao kimuyag siya sa batao, labing kuyag sinallahu ta'ala, labing kuyag sin kita tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala,
But wayroon tao nakaganap ka to karayawan. Barantay ni wayroon na kita nakaganap habaranta karayawan. Ingkatan tani ni daing hakudrat iradat sinallahu subhanahu wa ta'ala ka to. Nayari mga tuan. Paiman sinallahu ta'ala ha ummat haulihan. Agad nin ummat na kauna. Habbaba ilaykumul iman. Kalasahan sintuhan. Iwan kagunahan na to magpalasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naunin pa kayong na to yan tuhan, pag-iman. Amuining gamot, singkataan gamot. Bangin iman do nakatan hinang taning kuyag katan tuhan. Di kau kumuyag atawon. Di kau tupun kumuyag hasabab sintaon. Bang kau kimuyag hataw hasabab sin kuyag mo ring Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi at tuyari na beta sin Allah ta'ala ingka kuyagan kurun kaning di akumuhong kanyo karayawan sa makuyag akurun kaning habbaba ilaykumul iman. Pag-iman mga tuwan. Amo yan. Nabi haunin tao, ingka kuyagan niya, sin. Himbabai, misandaan mangiusog. In siya ba lingkatunu, magsing labimbay ho niya, inusog maya kaniya mangiusog sa altaan maya nin babae. Kumuyag na siya. Maykan maas-maas pa. Mangi pa in lupa. Maya natuan yung babae. May ta siya maya. Aon makakuyag dito. Na bang mukya na naman yung kuyag yan. Aon kuyag dito sin. Temporaring kuyag yaon makakuyag lando yung kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na yung sabihan niya rin ba itakato. Parman si mahasot si mahatinggi. Habbaba ilaykumul iman. Wajayyanahu fi qulubikum. Mabayain tao si malingkat. Yung mga kababaihan, maglagtuod, uno ini pagpalingkat bayo. Uno ini pagpalingkat pilukmata. Uno ini pagparayaw sinamin ini, amin ini tayo ini. Kaya ba na ni utang mari at taas ini. Sinubos na design sinallahu subhanahu wa ta'ala magpalingkat tuan. Harap yan kansiyo, yung pialingkatan mo yan. Naman jarita na tuhumahon, harap patao. Nain pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan palingkat halom sinatay. Di limingkat in pag-iman, halom sinatay na tubang doon kakupuro. Di. Dahil nga sabab yan, intiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala bariman. May taimbar iman, hiyahapaan nila yung kakupur, makasuod paatay nila. Hiyahapaan nila yung kakupur, makakaon papangdungog nila. Katanyad to, hiyahapaan nila. Dahil nga sabiad to, limingkat halawm sin pangatayan nila yung pag-iman. Bukul limingkat ang pangatayan nila, in pangatod, kita sin tao, malingkat sila. Aturayan mga tuwan. Na wa karraha ilaykumul kufra wal fusuq, kaastulan kabungsihan sinallahu ta'ala hikaisa wa karraha ilaykumul kufra wal fusuq, kaastulan sinallahu ta'ala kabungsihan sinallahu ta'ala ingka kufur wal ihsyan wal fusuqa wal isyan. Tu ini mga tuan. Kakupur, kapasing, ibansin, pagmaksiat. Kaastulan ini sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na naman natuan inatay mo bang kawya astulan bang biadinin mo. Ilingog, insabab, simpaglingog, simano siya diya babaw singgumini. Dahil halawang bahay niya, pagwabay niya, pamadrasa niya, pa-school niya, pakatantan,
hasabab na igday doon kanyang kuyag. Aturayan mga tuwan. Sining katanin ni makakuyag katanin biyata kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, kaastulan sintuan ng kakupor, yarihin ang sintaw. Kaastulan sintuan ng puso, yarihin ang nasintaw. Kaastuhan, kabungsihan sinallahu ta'ala, yung pagmasihat, yari amoy mataw na masanatun. Na, mga tuwan, dahil nga sa mabiyan, yarin hadis sinjunjungan taniw Rasul sallallahu alaihi wasallam, pamaugbukan sinatay na to, pamaugbukan sindila na to, pamaugbukan sinanggaw takbaran na to. Uno yan yung hadis yan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, hajal hadis rawahu Muslim, qala sallallahu alaihi wasallam, zaka ta'mal iman, kana naman cintao insarap simpag iman. Masarap to yung pag-iman. Yung pagkaon bang kasarapan ng tao, amintian niya katiktikan na kami, in kami, suway tukul ang pamawagbang. Naintian niya na hadto, katiktikan na sing kami, hasarap sing pagkaon, yung pasya kimakaon. In iman tuan, suway ka na naman masarap. Zaka ta'mal iman. Kana naman niya in sarap sing pag-iman. Bukon simod, in pagkaon in nakananam simod. In pagkaon masarap, bang nakari na palawom sin simod, ang pamuhilua, bukon na masarap, huwag na kumaon. In pag-iman, di ka kumpirman. Na, mga tuwan, inna kulang biyon ka, tanyo, wala kaya na naman sintaw in pag-iman masarap. Yung kaya na naman sintaw masarap, masarap yung badyo. Masarap yung cellphone. Masarap yung signal. Sarap katanta. Sa insarap original, wala doon. Dahil nga sarap yan, sarap lokal katan, pagsaggaan ni sintaw. Insarap original. Amoy nakananam. Atay niya, pag-iman, wala doon mga tuwan, nayari beta di. Zaka ta'mal iman. Kana naman niya, indayaw parasahan, inlanad sim pag-iman, bandunin to ini. Unin to yan. Number 1, radiya billahi rabban. Makuyag kau magtuhan tunggal pa Allah. Nabiya din yan. Mamaya tasadya ka utuhan kung makuyag ako kayo mo. Di. Nabiya din. Biya din yung kaagi, kumuyag kau magtuhan patuhan. Ang pamukana naman nilanap sin pag-iman. Na mga tuhan, number 1. So, ironin mga ini. Hika isa, hinang. Unin hinang yan, beta di ka to. Amuin hinang, beta sintuhan, hakitab niya, beta sin nabi, hadis niya. Amo na yung piyahatod sinallahu ta'ala katan kanabihan iwan karasulan ninapusan nagatod. Hinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inumat na kauna kaya sarapan na sila pag-iman. Biyahon kaya sarapan kita nung pagkaon ng pag-iman, mapait ka to tani. Lagdan. Kaya sarapan na sin pagpasiyal. Biya sin biyahon. Window shopping, di mamati mag-window shopping. Dito pahalawang sin pagsishoppingan nila, nag-window shopping, nagsagga na. Pag-uwi, naghiluhala na. May nangibog na nangingibog. Nagkatantan na. Na, ato na yan tuwan. Nauno yan. Uno yan, bang paragbuso na hinanging kuyag. Raditu billahi rabban. Kana naman mo yung sarap sim pag-iman, bang mo hibay ta patuhan, inikaw makuyag magtuhan kaniya. Nahuno yan. Mga tuhan,
Piang nangad di ini singkataan sa wala diungdungan sintaw. Gamping kalangan tetenghuan sintaw ang unuyaw. Amin takubtub sadya pag-ingat niya favorite niya, hibalon na yung siki. Kanya to amin hibalon na sambil baran, magbiyak-biyak na ha. Sambil magbiyak-biyak na ha. Kaya sarapan sing kalangan. Simubsub palom sumsum, simubsub palom sinuto. Na ini Tuhan, dia dagbut, di sumud pamangataw. Sabab sinwala sila na practice sa ini. Na mga subukan mo yan, Allah tuanin luhay. Na nakapila na tayad tuwiyay ta na tuuno yan, na mga tuan, tauhid. Unin nga sin tauhid yan, tauhidur rububiyah. Unin natin sin tauhidur rububiyah, ipaglapal sa jahihinang ifradullahi, tunggalon mo inallahu subhanahu wa ta'ala hatu parakala iwan si mapuas na doon bil khalqi wal mulki wat tadbir kawasayad to sinallahu ta'ala ito puno yan imbeta niya khaliqu kulla shay faqaddarahu taqdira. In nagpapanjari singkatan, piapanjari ni lamud na kau piapanjari sin Tuhan. Kisiura yan. Dahil nga sabab yan, kuyag kau halupa mo. Mga Tuhan, yung mga mangiusog, pag sa amin niya, may ba, kung nilang na mangiusog, yung mga yaunahan sa amin. Pagpangiruna na kulang na si mga babae. Manglagdok to, bangin ilong niya kumi, hinito. Kaya't naan na sing kababaihan biyaw. Yung kaibanan nagkangi, bang makita babay nagpapanaw siya sampungan natin ilong, na mo na limagwin ilong nila. Kaya kaunan sinunod magsulig, na makabuka yaw. Kaya sinambuk tauwa mo, sibi imbuli niya, kaya ka na panunod. Na nagkangi, turayan mga tuwan. Na, lamod na rin to, khaliqu kulla shay. Allah Ta'ala nagpapanjari singkatan, piapanjari lamud na lupa mo. Napanamin kau pagkatod mo pangit, kau lang alhamdulillahillah. Magsukul ako pa amin. Siya na suwari. Nagpalingkat sin lupa ko, si mangi siya usog. Nahansam na to. Nasa kalituan, luka na. Na ikaw magdukal, sa baba mo at yung suko-suko mo. Na mga tuwa na masana to ini, diuro ka lang. Dahil nga sabihan, wala niya kaya na naman indayaw sin pag-ima. Wala siya nagrida, hakapapanjari ka niya. May ako nilang napapanjari ini, bukun ako yan nagbus milikan, bukunin taas ko nga. Mag-umpak din kay manan. Mami, ubat amin tumaas siya. Narin na tuwan. Ba't bang yan naunuwat ay matod mga padak-padak? Uy, dati maas. Kaya man na mag-basketball na mag-umpa, kapag sila kuno tumaas. Uy na. Mga tuwan, wala na to na kaya na naman in biyaytain. Kana naman sintaw. In pag-iman masarap, bang siya mamung. Raditu billahi rabban. Makuyag ako magtag-ipon pa Allah subhanahu. Makuyag ako magtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, ingkuyag mo number 1, iti ka rin nagpapanjari singkatan, piapanjari ni siyo. Allah ta'ala. Na, aun ayat, aun. Yan na simbiyasa na piyat. Khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kawasayat to sin Allah ta'ala. Uno pa mga tuwan, al-mulk. Siya yung bahakawasa. Siya yung mahakawasa rin nga kataan. Huwag kawasa cintao. Nabiyaw na iging kawasa sintuhan, hatao na kataan. Inhambuk, tawri siya makahinang sinisa-isa niya. Di. Wayroon ma-accomplish sintao isa-isa niya himaginang. Suway aon, iwan niya. Namamay tayo ng tawiyaw, ako sanaw niya.
Sindi niya mahinang, sinisa-isa niya. Habay, isa-isa niya, di na mahinang. Bang habay, naghinang siya, siya pa mamitinapay, siya pa maglano, siya pa magdakdak. Hang kabulanda, bihan na siya sa puto, ito na siya ng kubul. Nabihaon, balis katanya to. Di na siya maghinang. Doon niya siya halawang simbahay, hari siya maghinang, hang kabulanda, saan na siya sa puto. Aturayan mga Tuhan. Na, in Allah Ta'ala, biyay tada, hindi ka na naman mo yung pag-iman masarap. Hinang. Naon yun to. Hinang, itikar halom sinatay mo, kawas sa hababaw sing gumini, bukun kawas sa sintaw. Kawas sa sinallahu subhanahu wa ta'ala, subay magad, imano siya hapagbaya, kabayaan sinallahu subhanahu. Natura mo yun, Tuhan. Anak mo rin mo makontrol. Family mo rin mo makontrol. Inma sa natubiyaon. Inma sa nakauna. Huwag pa isabihay ni. Magbihan sa din ama sin lima niya pasimod. Kahatian na simbata. Mabuka na. Kahatian na. Di yung kabayaan niya mak ninyo. Biyahon Tuhan, maabot marinigad sinsimod mo, di dumungo. O ilaw na maasusugyan. Overacting. May tayad to, sabab di siya may ngat mag-addat pamaas niya. Mag-addat pa siya tunang niya, rin sinama niya, iwan sinina niya. Sabab wala nabiyak sa natay niya, kiuyakan, singkakuyakan ding Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyak sa natay niya, kimuyaga, kita niya, kirugan niya. Na, ingkawasa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung biya tahayat, Tabarakalladzi biyadihil mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Imma kapagbaya, sinlangit iban sin lupa, iban na sin halawm niya ini, iban na sin kita niyo, iban na sin kakukunhan na to, Allah subhanahu wa ta'ala. Why ni-recognize him daw? Sabi pag inumon kulong na mineral, na yung tubig mineral, yung dahil din, may tasya na yun ng mineral. Di, nasa puto ng kawasasin to ha. Kawasasin to, rin palang na may ngatin to maghinang tubig mineral. Ibang bukulaw na tilaw-tilaw ang tiyanta. Astagfirullahanan. Kita niyo mga Tuhan, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kaya pa na to. Dahil nga sabi at tuwing kaya na naman sintaw sarap si mineral, intag na po si mineral, taon na hukun na kawasasin Allah subhanahu wa ta'ala. Way kaya na naman inlanab si pagima. Na ini katuun at tadbir. Lahul khalq wa lahul amr. Impagbaya nagpararangan sing kataan ini Allah subhanahu wa ta'ala. Way lamud na to. Biyaon tuan kontrolon sin tao. Doon sa jahay ni, inabuk tao maupad. Aw nagkikid, aw nagmalagbo, aw narapalangit, aw narapalupa, ginisan na mga tuan. Na, wala niya kaya na naman, yung kuyag niya tudyo patuhan, siya yung kaya na naman niya kuyag, harap pa tao, harap pa'y siw-siw na sadya. Ato na yan mga Tuhan. Na, intuyad to mga Tuhan. Biyay ta katuyad to, amad din pagkahan. Inyad to pagtawon, tauhidur rububiyah. In tauhidur rububiyah, hinang mga Tuhan. Hinang sinatay. Na, nabiyahon Tuhan ko kung hinang sinatay. Imataon. Hinang sintay nga, hinang sin mata, hinang sin ini, bihan ng mga tao. Inluhay sin ilmu ingatun bihawon. Tumumbok lahat ya kaumbon, amin ini, www.daskon, amin ini, pag-uusnganan mo na, maba kaw nagnasihat Arab awon, maba kaw nagnasihat Milikan awon, maba kaw nagnasihat biya kamu awon, sa intubukon sin tao, amin umbon, makaadik. Naadik siya sin bato, naadik siya sin aso, naadik pa siya sin umbol. Kaya kanapan yung pag-adik sin tao biha. Haumbol. Muhadiratul rakamiyah. Amo yan mga Tuhan. Na,
Na uno pa kuno mo ka na naman yung pag-iman masarap. Raditu billahi rabban. Makuyag ako magtagipon pa Tuhan. Magtuhan pa Allah Ta'ala. Hini karwa. Tauhidul uluhiyah. Panauhid hakatunggal sin Allah Ta'ala pagtagipon. Imeta ito. In ummat Arab haway parimatungin Rasul sallallahu alaihi wasallam pamakka labi tunggatus yung pagtutuhanan nila. Labi tunggatus. Aturayan, wayro na dunya intaw cintuan. Doon da kanila labi tunggatus. Sa dia aksin Allah Ta'ala yung Nabi. Paula Makkah. Mag-iig sinyad. Bukon mag-iig maghiluhala. In nag-iig sin labi tunggatus Tuhan. Amurin kag Tuhan. Aturayan mga Tuhan. Indayaw sin Pangindo sinaaram. Pagpakuyag. Intag Tuhan niya tuhoy na pakiingatan na munad tuwin makasapaat kaniya. Kiingatan niya man bukon amu iniig niya na isab. Dahil nga sa wabyan, sambil paadlaw kiamat, immarawbog. Amo na yung taw Makkay, taw Madina. Sababing sila biyaw nintiyatali nila pag-arama. Intiyatali si mapuat denghan pagmaksiyat. In sila tuan pag-arama. Biya din ni kasampay sin kalam sin Allah Ta'ala. Biya din ni kasampay sin hadis sin junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah. Na uning pag-ibadat yan mga tuan. Na bahagi nagtuo yung pag-ibadat. Ibadatun qalbiyah. Ibadat sinatay. In ibadat sinatay non-stop. May stop sa jawang kita mapatay na. Natutug kau nag-ibadat din atay mo. Bati kau labi aw lanalom ibadat. Dihaon Tuhan. Natutug iwan bati, way na ibadat sinatay sinta. Dahil nga sabihan, ay kita ni umay-inu, may tain ni kalasahan sintao, ing kamayaan sintuhan. Sabab, way ibadat sinatay na to. Naunin ibadat sinatay. Di magdihil kita kuno biyadiin. Mahunit yan, way lumuhay. In ibadat sinatay, lasasadya. Yung banusin naglalasa sa bihawon sa paglasa pairit. Inabok subulbiya kanila ini, mahangpuin lasaw nilang kaadlaw. Sa way pahalakatan. Mangdahi pahikamul ka sintuhan. Mangdahi kahiluhala sin kauman. Mangdahi kapagsagga sin magpawpamil. Yung paglasa bihawon. Maita, lasahon sin subul yung kabudyangan. Bang matugin subul, good night. Timbay taan good night, budyang. Imbudyang isab matug, good night. Timbay taan subul. Astagfirullah. Nahiyama mo kaina mo, nakayan ka good night. O, manjari ba yan? Astagfirullah. Na, aturayan po na. Pag-ibadat lasa. Dahil nga sabab yan, biyayta sinallahu ta'ala. Ingkimugdan naglasa bariban. Wallazina amanu. Asyaddu hubban lillah. Ibadat sinatay. Napia pa kayo sintaw yaw ng paglasa. Sa paglasa, wala doon ng kabayaan sinallahu ta'ala. Bukon paglasa, pag-iman. Paglasa, umpiuhong niya. Beauty lang ng babayat to. Lang sa babae, hansang pakarunan, imbuyaw. Nahisin nagpa-beauty kayo mo. Hisin nagpahansam ka niya. Amo yan tuwin na kulang. Dahil nga sababihan mga tuwan, madto kita niyo. Paamin makakuyag, kakuyaran. Sinallahu subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu sallam, kahinapusan daap sinallahu ta'ala. Kaya baitaan sintuhan. Baitaan ang mga umat mo. Kuling kuntum tuhibbuna Allah, baitaan kanila. Bang matan malasa sila pa Allah ta'ala, pattabiuni, nasuway sila makadsimpang Panginoon. Dahil nga sabi ito mga tuwan, kaya nga tan na ito na, in alamat kalasahan kita niyo sintuhan, alamat tanda kalasahan kita niyo sintuhan, makad kita niyo Panginoon sinat.
in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinduan siya maglasa. Na biyahon naglalasa. Na paglasa piya kay nato biyahon paglasa. Panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukon, paglasa biyahon, bukon pag-imanin kaya na naman masarap. Silpunin kaya na naman masarap. Aun-aun silpun bago. Kung nalong na masarapin ini. Hindi asing kami ini. Silpun ko na lang, putang 4 tahun na. Amo tahun 2000 pa, nabihaw ng 2014 ng putang 4 tahun na. Bukon pa sa piso. Makaukot, bataba ko biyaw niyan ta, kung salong nakapusan. Di nakuha na biyaw niya. Aturayan mga tuan. May kanining kam niya, tusin na ang kaadlaw. Amo ni pamilya sa jalud, ipagbiya-biya niwang kabudyangan, bang niya piyamitan ban, hang karumang kaadlaw, mabiti dintian niya sing kanso. Aturayan tuan, sa bihawon tuan, hinamukuso, hanggatos pila, kaya tunahulod palaw karadyo, ipaguno sadya, ipag-anli sadya. Dahil nga sa babiyan, habuk adik na isa, pamasa na to ini. Kaya kangi, na mga tuan. Amod timbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyawaita sin Tuhan bang kamumatan mala sa patuhan niyo, amin la sa pahala. Araran niyo sa diyentang hindu mong kanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, unin, sabda sin junjungan kanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, di kamu mamista beriman, inang katawreng kanyo, hatta akuna, sehingga inaku ahabba ilaihi kalasahan niyo min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, sehingga inaku kalasahan niyo labi ring sin maumaas niyo, labi ring sin anak apo niyo, labi ring sin tau kata biya untuan balis ka malasa siya tao, malasa siya wailasan niya para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sa babiyan, impagla bihaon mulka. Ang paimpaglasa na agad na niya ito, hirihil sintuhan intuin. Dihil sintuhan, baraka. Hirihil sin Allah Ta'ala rahmat. Hirihil sin Allah Ta'ala paglasayan ko, giwan ko yan. Aturayan mga tuwan. Nah, dahil nga sa babyat ito, inawikarwahan ni, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu tabaan lima jitu bihi. Di kamu mabilang beriman. Misan pa kita niyo nagdawa beriman, ibang pungut niyo marayaw, ibang sulwan niyo marayaw, ibang tasbitan niyo marayaw, bang innapsu na to. Di na to paagaron, hapi ang Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabiyan na si masa na to. Pula mo yung balos nikmat dihil sin Allah Ta'ala. Nalupas piyag maksiat, piyag ambulda, piyag hiluhala. Imbar iman, bang siya kaastulan sing kaiwanan, di siya sumambang. Magsabay siya. Biha untuan, magbaus. Alamat sin iman, bang kau kaastulan sing kaiwanan, ay kumamaus. Dahil nga sabi, yan yung pagpuno sin Muslim amasa ini, biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qatil wal maktul pinnar, innamunu iwan simbiyonu panalka. Astagfirullahaladzim. Baita yan. Sabab saling pikilan, mamaus. Nakauna sa din ang buo. Inhatin yawang di mamausin ang buo, nakapasul ka in ang buo, nakapanal kay ng buo. Aturayan mga tuwan. Na, yan tutuanin ibadat sinatay. Mataon. Sa wala na ito pag-ibadat bihaon. Kulang. Dahil nga sabihan mga tuwan, uuhon na pinatay na ito. Amad to ni kasanyang na ito diya babaw singgumi. Sabab nang labay-labay sa jakitan niyo, aon sa dahi papit ka ito taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, bahagi, panagnaan, na yung bahagi karwa. Sin pag-ibadat. Ibadatun kauliya. Ibadat hipaglapan. Na unin example niya, unin imarihil, karihil ta, panaw pamahan, sin ibadat hipaglapan.
na mga tuan. Iyari. Gaita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyawag na sin bariman. Mga kamu bariman. Ya ayyuhallazina amanu. Uzkurullaha jikran kasira. Mga kamu bariman. Panuntum kamu patuhan. Sim panuntum sa taud-taud. Bukratan wa asila. Mahapon ibang mahinaat. Nauno yan. Akimis salah. Tindukan ng sambahayaw. Inna salata tanha anil fahsya. Kana in sambahayang yang bangkimugdan. Nakaagada atulan kabayaan sintuhan. May stop na ron kay mindua mangin. Di mo na mahinangin fahsya. Di mo na mahinangin mungkar. Ngayon to. Ina mo kayat akimis salata li jikri. Tindukan ng sambahayang ipanuntum mo ka ko. Dahil nga sabab yan, in mga kaiwanan ulama, yari ang beta nila. Iyakum, paghali ka mo. Pagkawetaan kita niyo, intumtumun niyo Tuhan, paghali ka mo. Patawran niyo ng panungtum niyo pa Tuhan sa paghali ka mo isa. Iyakum, wajikrin nas. Paghali ka mo, ay ka mo magtumtum hataw. Ay nakaw tumumtum hataw. Way kalakihan. Sa kalituan intiw, tumtum sinsubon, diya kanila inibudyang. Di makatu, bangway katumtuman budyang. Pamanga higad-higad yung bihan, budyangin punuhan. Nawang mo agarun hindi hayatin, hinay si mga adulin, ay nakaw magtumtum hataw. May tayad to. Iyakum wa jikrin nas. Ay nakaw magtumtum hataw. Pa innaha daun. Kana yung pagtumtum hatao, sakit. Makasakit na kayo. Nain subol na sakit sa ninatay. Pula-pula mo hang kubod yang tumtumon niya. Diya din na yung kaaginihan. Na ayaw na ka magtumtum patao. Kana yung pagtumtum mo patao, mahinang yan sakit. Sa isin tumtumon. Paman sintuhan, padikuro niya at skuro ko. Ako yung tumtuman niya. Ang pentaw, di kagunahan tumtumun mo. Nabiyaon tuan, nagtumtumin tao patao, wala kaya tumtumanin nagpapanjari kanila. Fazkuruni azkurukum, tumtumani ako, pamansin Allah Ta'ala. Mayroon di siya magkagunahan dayo rin kato, kita yung magkagunahan. Azkurukum, katumtuman ta. Nain tao tiuntum mo, katumtuman pa ka, di misang kau yatud pa kubon. Na, uno yan pa tuhan. Na pagkaliangan ninyad to, wa iyakum, bijikrin nas, ayaw na kamutuod magtumtum hataw, pa innaha daun, wa alaykum bijikrillah. Kaya wajiban kamu manuntum patuhan. May tayad to. Impanuntum mo patao, impagtumtum mo hatao, nahinang sakit. Aw namuktaw hama sa nakaw na subol na sa sakit. Nakauwat yung katan doktor, di kay ngatan. Halawang sakit da. Pagkanto pahamok doktor, iuli nang sadyan ini. Amin ini ako sa magkubot-kubot doon na ini. Pag-ulim, magtangkog pa siya. Kaya subunin halawang ba, lawang na yung batay ni. Uno ini subol at tawata ka asawa. Nalawang subol lang. Nangaan ka mo kunulong na simbaba iri halawaman ini. Ngayanan da. Hinda Fatima, hinda katantang. Aon hamuk kaya nga, nagkimusog. Ati na yung sakit niya yan. To sakit, nagtumtum mga babae. Nabiya din na yung bihaw ninyo. Bukon babae rihay. Nirupo na dyan number. Kita na yan. Tulak milikan. Kita niya na. Dahil nga sabab yung mga tuwan. Mataod na sa sakit. Nagtumtum bihaw. Ang pagtumtum patuhan. Di makasakit. Wa alaykum bijikrillah. Law mo tiyumtum mo tao, kiuyakan ka, bukon kuyag, sakit. Sa intumtum patuhan, biyayta di, hamangat tao na kauna, biyayta nila rihalawang sin ayatin ni, alaykum bijikrillah. Kaya wajiban kamu manuntum patuhan, mayta. Fa inna jikrillah, dawa, ubat. Aturayan tuan.
Nalaw mo, masa ka isab. Law mo rin ako matupa hospital. Ang kau masakit. Pag paubat ka matupo ko na mo ng kagbisarahan. Ibadat sinatay. Ibadat sinsuara. Panumtum kau patuhan. Haatay mo, iwan, hasuara mo. Mukun bang kau masakit biyan, long mo. Di mo kulawong, long inubat. Manumtum na dya kau patuhan sa babubat. Na. Mukun isabit tutuhan. Na. Wa alaykum bijikrillah. Kaya wajiban kita niyo manumtum patuhan pa innaha dawa. Kana impanumtum patuhan ubat. Nauno pa yan. Dawaun wa shifa. Ubat makapauli. Dahil nga sa babyan, inakulang bihong kato, tanyo, panumtum pa ulahu, talawang ininanumtum bunal patuhan. Ubusin problema, riya wawasin bun. Ampay ini magtataw din problema. Sa babin tiyum-tum sintao, tao. Tao tuan, in tiyum-tum sintao. In piyatum-tum sin Allahu Ta'ala kanyaway. Na yan mga tuan, amad timbay ta kato tanin. Ayaw na kau tumum-tum mata, way kapusan. Tiyum-tum murid na kau, mga kalasahan. Sa tumtumanain Tuhan mo, haatulan kabayaan niya. Ba't piyarahan kau nabi magunukan? Na, ya ayyuhalladina amanu, uzkurullaha jikran kasira, wasabbihuhu bukuratan wa asila. Na, Tuhan, makuyagad din Allah Ta'ala. Kato, hindi siya magkagunahan dayaw, kita yung magkagunahan dayaw. Na, ubat, wasipa, iban makaun pa. Makauli. Naray nga sabihan mga tuan, halawang kuya, bang mabihatin uno niya, kaya na naman niya in pag-iman masarap. Pagka kaya na naman niya masarap, di niya tinggalan yung kabayaan sin Tuhan. Di siya maabsi na kabayaan sin Tuhan. May ta, kaya tayong babawanin napso niya sing kakuyagan kabayaan sin Allah Ta'ala. Hamasa na to ini, kaya tayong babawan in kabayaan sin Tuhan sin kakuyagan niya, napso niya. Aturayan mga Tuhan. Na, uno pembeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katutan. Inhadi, zaka ta'mal iman. Kana naman ning sarap sin pag-iman. Bang siya mamu. Raditu billahi rabban. Yung sumunod, wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Hakay man ang hadis, sabutayan, bang kau makarungog magbaha. Hapanagnaan at tawaha ulihan. Nabihawang tuwan, di minsan sumabagin kau magbaha. Bang nagsisilpo na rap nabihan. Pag-uusir to, talong na nagbaha. Sa aming silpon niya, na ba kulong niya, way. Nagbang masubo, pamain kanyurungog niya, na ba tulong niya. Yaon siya nagun, na impagbang tuhan. Bangkaw si mambag simpagbang, unim gaita sinabi. Man sami anida, hisiw si makarungog simbang, si mambag siya simbang, pag-ubos na ba sa ninini. Raditu billahi rabban. وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا غفر له من ذنبه. Ampunong kanin mo sa amin. Ngayon siya nagsisilpon, nagbang di ungog niya. Nauubos man din niya nagkarungugan, nangasubo na siya. At turayan Tuhan, aming kaya ampun, ikapapasindo sa kanya sin Tuhan, way. Nainyaon. Amo yan mga Tuhan. Dahil nga sa biat ito, mga tayo mangud na mo agama, magsama-sama kita niyo. Papagibadatun na to inatay na to. Papagibadatun na to insuara na to. Iwan papagibadatun na to in pito ang gauta baran na to. Na mura-murahan mga tayo mangud na mo agama Islam, may abutin waktu na to. Pangayon taniyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang maning kita niyo, halaw ko, giwan ko yan. Dahil di adunya, humawa,
simpya hapit ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manay kud kita ni ring adunya kiukuran kita ni. Ibaning kitay kuranta ni kiukuran dai sab. Sarawa puyag kabayaan sin Allah ta'ala. Indatungan na to. Damikyan halawang simpakulan na to. Halawang ko iban puyag dai sab. Murah-murahan. Dang ma nianugaraan kita ni sin Allah ta'ala. Karayawan dahil di adunya sambil paadlaw akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa likaffatil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Yan tunain bunga sing pag-iman nang ta amoy na nalatag in lawn sin gumini iyakutan sin amoy in suara sin kami hindi murah-murahan nakapusok kamo rin ang mga bunga yan insyaallah subhanahu wa ta'ala karena amo nato inamin bunga lawn ta di iyad to siya magkahalo bunga amo in kakal in kabuhi niya kita niyo rakuman hindi mampihad kita niyo mabaya sin dumayaw in kahalan na to insyaallah na kumawa kita niyo dahin ha mga bungayat to amoy in dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala ilhil ka to taniyo amin bukon na to nabayaran dihil sin Allah ta'ala hasiusin mabaya murah-murahan isiusin nakahampit waktu ini na pagbarakat sin Allah ta'ala doon kaniya iwan kato nakatantan insyaallah subhanahu wa ta'ala na salam doa apakatan amin ni maluk kamo waktu ini dan hindi naman hawla na to ini sampai pa hula masuk mari pa hula na to Pilipinas sampai pa hula Arab hula Islam akatilingkal sin dunya ini abutan sin suara sin kami dalam doa amon kaniyo katantan mga palangungan sin kami lapal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itukbal ko po na ito magbalik magkhatam si pengajian na ito di kadua balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma arhamna wa afina wa'fu anna wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana nas'aluka lisanan jakira wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a wa amalan tayyiban maqbula ya rabbal alamin. Allahumma rabbana nas'aluka sihhatan fi imanina wa imanan fi husni khuluqina wa najahan yatba'u falah wa rahmatan minka wa ridwana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.